Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Chief Minister Pral the Oman Industry te now te ti chaktura malak na raising and accelerating MSME performance nimin khan hong. School Education Minister Dr. Vanal Thanan school zathum samlidin mun choi kan tura thutluk na an siam chu thiatin enthat an tumati. Sarkar lai pichuan fur thai kharif crop chisom pale minimum support price ati sang. Muslim sakobek mun pui meka sakobek zina has pilgrimage hun mangmek mizanga somnga chu khlum lu tuka wangin an thi. Chief Minister Pulal do Oman Industry te now te chaktura malakna raising and accelerating MSME performance nimin khan honga facilitation sale hongbok Aizawl vana pahola honna Chief Minister Pulal do Oman chuan COVID-19 shipui wangin industry ten har sanan tok na sa a heng industry te hian chakjoka ma ano son le theinan central sarkar chun ramp aduangani atia state te chu mani mamu angzonga guidelines duana phalna pek ani angin aming pohi MSME elevate Mizoram ti invu ani ati industry ne sala ding chozel tu ten tangkai taka an chorturin facilitation cell din ani pokti soin indiaram economy za zela somthum vel hi small scale industry te thochoni a na thok tu za somli purvel te hi small scale thok ve ani ati a chu wangchuan ani point hand holding policy le heng central scheme te hi kai copy na setakin ma na don ati ramp ba ka hian memis website le MSME facilitation cell te chief minister hin hongbok ani commerce industry minister puef roding na point thu sein ngai to na thar puwa Mizo thian thil ti angaya kam ding ni ain mani ke ding ni ril ruk ngam atul to a midang te thu hnuai omlova mani thu anga na thona pension omvelo tu le fa te thlenga chom thei ejon ani ati entrepreneurship chu war takin an kalpui dona atulangin dan te po an enno nanga industry te mamo power siam chu thlengin an bezel dona ni ati tuna hen MSME sum don unit singthum sangni zakwa vel Mizoram anom meka azad ve item te hian udian registration an hanei lo ani Kumin International Day of Yoga zitop niya man turati chu imbo sena kalpui meka ni a International Day of Yoga sani samni pali impo chana chungchang a hian akaswani correspondent in Ayush Deputy Director Dr. S Marathan Semikomna yoga chu fitness atana poimo takani thule taksar selna ngai poimo angai ani ti asoya no pangatanga puitling raipur thangin yoga exercise thu soini hun bene taka taksa soize churil riselna ta na poimo a rilhola ka flim tur chuan taksa uluk athat thu asoya riselna ngai poimo athat thule nundan na kentel na tamtak do turatan yoga chu thani ti a drugs keng tello dam doi ni thule yoga manga enkol dam thea oma yoga thatbiak na chu breathing technique atel thule mishing taksar selna apuina sa ema hlau mai lovin kanriru le taksar selna tan yoga ngai poimo atul thuwa soibok ani stretching exercise hi atama yoga hian chu I apoimo be ma kan taksai ti chaknante kan taksaral do theina khol kan immunity build nante apoimo ema non communicable diseases kan tia in kai chon ni lo kan nun phung ina akentel kan nun dan ina akentel hi na tam taka omani chutiang ang laka kan filim nante he exercise hi apoimo mani tundin muna ayus noya hian instructor som pani anom meka heng instructor te hi district hospital integrated ayus hospital Aizawl te ron thainan om meka yoga instructor omlo na muna po ayus doctor te yoga exercise chungchanga ron thainan ombok ani administrative training institute de ayus department tangopin training si sang te hena instructor pakhat ka ishwenen yoga exercise kalpui mek ani bok Kumin International Day of Yoga hi khovel mundang te rolin zirtom ni Mizoram manani anga alomna puiber hall indoor stadium republic bank thanga mantum ani School Education Minister Dr. Vanal Thanan nikum September ni somni pasaria Council of Minister to Komin school zatum somnidin mun choi kan tora thutlokna siam chu thiatin enthatle antumati nimin office chamber chan chu meet akomna puwanal thana chon school upgradation hi kalpuyan tum tak ta ka chuan Mizoram sarkar dan zamte anan chianga amara chu heng dan te sarkar masa Council of Ministers meeting in man thelo khopina siama danan siam chu ain kal tlata wangin school zathum somnidin hun hlan kai tur zinga te na tingchau hlan kai tur te in ngai to thada tur chhop su angai ni ati a sarkar masa in thandona tlin dulot awanga hethil hi ati ninge ya ngai ani ati bok puwanal thana chuan sikul din hun choi kan tur zinga
phu tak tak te chu choi kan tura kalpui chunjom sak ani don line danin phu tanga building po nei lo result nei chele tuk tele sikul no pang nei tlem na tuk sikul te thau thak angai don ati a heng te hi tang le zo sa tura andu thu soi bok ani sikul din hun choi kan tur de siam fil ani lova din mun hlan kai tur sikul zinga po ngana thiam na engchin nge kalpui tur ani ti po ngai to le tur ani ti a sikul zatum somli hlan kai tur zinga hian antlin vek to no wangin zitir tu chung ko le khotang hrin hai anom po arin oma amaro chu heng sikul te hian tranan lak le zolangai don ani ati School Education Minister chuan sikul zinga result ne thelo te chu in safe turin an hria tir ti soin heng zinga hian an hria china po har sanaril tak nei te zirtir tu om lo wang tele thil dang tam tak ani thu soya heng sikul te hi anma modan zerin an pui don thu soi boka zirtir tu indelo na sukiang tur hian ma na nge dona son kul ngai po son kul nge ani don ani ati Lai Autonomous District Council Congress le MNF thodun na churin takin MNF party chuan akalpui don ti MNF General Headquarters Senior Vice President Dr. Alal Thanglena na soi nimina longkai press kapa chanchubu mit akomna Dr. Alal Thanglena chuan LADC Village Council in Thanpui nei tur le longkai chan mari MDC by election nei tur ami puiten ngai to na tak tak an sen trula ti thu soya VC in Thanbi ka chuan political party ang zonga na taka kalchu khotlang tan a thaber lo thei ti soin state a ro re lai apiang bo ngot hi khotlang tan thil thaber ani lo the awangin mi puiten mi that thang chuak tura ngai to na film an man atul thu soini longkai chan mar MDC by election ne tura MNF le congress chuan thodun na thuthung siamin MNF candidate in tromatan pomin lungrol takin campaign ti asoya LADC congress MNF thodun na chu chan mari BL MDC by election chuan asoi danglam dono ti soin an king puiten MNF khantlin ani chuan LADC sarkara an thopui congress MDC thotha a MNF lang sarkar piang mai tur anga soi chu MNF ril put mangani lo ti soin MNF party chuan congress nen an thodo na zu za takin wanghim turin the to pa chu sunjom zel don ati Dr. Alal Thanglena hi dampabil to MLA pulin thlong sailo le deputy speaker hlui Pues biak zava baka pokeria chole MNF district headquarters longkai shwe tu ten an troi om ani Animal Husbandry and Veterinary Department sin siadanin Mizoram vok purshi African swine fever awangin nimin khan vok zathum somli pathum thi in vok zeli somthum prok suat ani SF awangin Mizoram kumin January tanga nimin thlengin vok sang ni jasari thi nia report ani vok so to zongjong sanga zathum somko pasare ni to nimin bika vok thiza thi Aizawl district vok zathum samsir pani Sarsip district somle kulasi pa vok pathumani ti hin Mizoram chunga vok thiza thi zathum somli pathumani nimin vekhan Mizoram chunga vok suat za zali somthum porkani Aizawl district vok zanga samsir poruk suatani Mami district vok za somli poruk Sarsip district vok somsari pani le kulasi pa vok sompali suat ani bok ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl tanga pon ani Sarkara pujan fur thai kharif crop sompalia minimum support price at sang Union Information Broadcasting Minister Ashwini Vice no Sedani nimina Union Cabinet to come chuan MSP ti san hi arela hebaka hiam Maharashtra Vadavan port ti changkunte Gujarat le Tamil Nadu offshore wind terminal masaber siam te RMT Varanasi Airport le National Forensic Infrastructure ti changkunte RMT bok ani Muslim sakhom pui Saudi Arabia Mecca sakhom biak zina has pilgrimage hun mangmek mi zanga somnga chu kholum lu tuka wangin an thi thudon danin Saudi Arabian kholum le Celsius degree somnga chungna mate awmnia thudon ani mithi jinga hin Egypt mi tamberin mi zithum somni ani heba kain Jordan chon anram mi le sa mi somruk an thi thuan soibok ani he hun puya hen pon lama hun rei tak tak tong traina hun mante angaya hei wang hian mitam takin kholoma wang hian boina an to pha nia hriat ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Chief Minister Pulal do Oman Industry te now te chaktura malakna raising and accelerating MSME performance nimin khan hong School Education Minister Dr. Vanal Thanan School zathum somli din hun choi kantor thutlukna an siam chu thiatin en thatle an tumati Sarkala puichuan fur thai kharif crop chi sompalia minimum support price ti sang Muslim sakhumun pui Mecca sakhobiak zina has pilgrimage hun mangmek mi zanga somnga chu kholum lu tuka wangin an thi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani